नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सगळ्यां खातीर बरी भलायकी ही केंद्र सरकाराची आसा मोख. मध्य प्रदेशात बागेश्वर धाम आरोग्य केंद्राच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उतर. मन की बात कार्यावळीच्या 119व्या भागात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि वेगवेगळ्या विशयांचेर साधलो संवाद. भारत शक्तिशाली आणि समृद्ध करपा खातीर बायलांचे मोलादीक योगदान प्रधानमंत्री. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केरळात घेतलो मन की बात कार्यावळीत वांटो. तिरुमला देवळाक लेगीत दिली भेट. नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात गोयच्या साहित्यिकांनी घेतलो वांटो. आयज जाता संमेलनाचो समारोप. आणि खेळात क्रिकेट. दुबईत सुरू आशिल्ल्या ICC चॅम्पियन चषक क्रिकेट सर्तीत भारत झुजता पाकिस्ताना आड. पाकिस्तानान भारतामुखार दवरल्या 242 धांवड्यांची मोख. आता खबरो विस्तारान. सगळ्यां खातीर भलायकी ही आपल्या सरकाराची मोख आसा. सबका साथ सबका विकास हे प्रमाण सगळ्यां खातीर भलायकी हो उदरगतीचो मुखेल भाग आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. मध्य प्रदेशात छतरपूर जिल्ह्यात बागेश्वर धाम भलायकी आणि विज्ञान संशोधन संस्थेचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळी उपरांत प्रधानमंत्री उलयताले. आमच्या देशांतली देवळां ही पुजा केंद्रां आसातूच, पूण तेच वांगडा विज्ञान आनी सामाजीक चेतना जागोवपी केंद्रां जाल्यात ही खोशयेची गजाल आसा अशें तांणी म्हळें. नियोजीत इस्पितळांत गरीब काकरा दुयेंतींक मोफत वैजकी सुविधा उपलब्ध जातली अशें तांणी सांगलें. बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है, क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है. इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं. इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा. अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे. डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी. मध्य प्रदेश, बिहार आणि आसाम या 3 राज्यांच्या 3 दिसांच्या भोंवडे मजगती आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मध्य प्रदेशात आगमन जालें. मध्य प्रदेशातल्या छतरपूर जिल्ह्यातल्या भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री बागेश्वर देवळात वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पुजा अर्चा केली. हे वेळार मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल, मुखेलमंत्री आणि हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या मन की बात या म्हयन्याळ्या कार्यावळीच्या 119व्या भागात वेगवेगळ्या विशयांचेर देशवासियांकडेन संवाद साधलो. कृत्रीम बुद्धिमत्ता आणि अंतराळ संशोधन ह्या सारख्या मळांचेर तरणाटे आणि बायलांनी व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. हे विशीं तोखणाय करून नवे तंत्रज्ञान, नवी क्रांती घडोवपाक व्हड योगदान दितले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग के साक्षी बने हैं. ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है. हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से हुई थी. इसमें कदम कदम पर चुनौतियां थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते ही गए. समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में
हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। भारताक शक्तिशाली आणि समृद्ध करपा खातीर बायलांचे योगदान मोलादीक आसा अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बायलांच्या सहभागाची तोखणाय केली। दर वर्सा एकाच दिसा महिला दिन पाळटात, ते परस दर दिसा बायलांचो दीस मनोवंक जाय। इस बार महिला दिवस पर प्रधानमंत्र्यांनी केली। मैं ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळीत परीक्षा पे चर्चा या कार्यावळीचो लेगीत उल्लेख केलो। येता तो काळ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचो आसा। या काळात विद्यार्थ्यांनी आपले मानसिक संतुलन राखूंक जाय अशें लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्जाम वॉरियर से परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। इसमें नए नए एक्सपर्ट्स भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस साल हमने एक नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा करने का प्रयास किया। एक्सपर्ट्स के साथ 8 अलग अलग एपिसोड भी शामिल किए गए। हमने ओवरऑल एग्जाम से लेकर हेल्थ केयर और मेंटल हेल्थ के साथ खान पान जैसे विषयों को भी कवर किया। सध्या सगळीकडे दिसून येता त्या ओबेसिटी म्हळ्यार लठ्ठपणा या समस्येविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात माध्यमांतल्यान उजवाड घालो। तंदुरुस्त आणि निरोगी राष्ट्र जावपा खातीर आमकां लठ्ठपणाच्या समस्येचेर मार्ग काडचो पडटलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। आपल्या आहारात तेलाचो वापर उणो करचो अशी सुचोवणी तांणी केली। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फुडल्या म्हयन्याच्या सुरवेक जावपी संवसारीक वन्यजीव दिसाचो संदर्भ घेवन भारतात वनस्पती आणि प्राण्यांची एक चैतन्यशील परिसंस्था आसा अशें सांगून रानवटी जिवांच्या संरक्षणा खातीर लोकांनी मुखार येवंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें।
भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है। मुझे अनुराधा राव जी के बारे में बताया गया है, जिनकी कई पीढ़ियों का नाता अंडमान निकोबार आइलैंड से रहा है। अनुराधा जी ने कम उम्र में ही एनिमल वेलफेयर के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 3 दशकों से उन्होंने हिरण और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया। यहां के लोग तो उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। अगले महीने की शुरुआत में हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों का हौसला जरूर बढ़ाएं। यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। इस क्षेत्र में अब कई स्टार्टअप भी उभरकर सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि कोची केरळातल्यान वांटो घेतलो। मुखेलमंत्री सध्या केरळ भोंवडेर आसात। हे विशीं तांणी समाज माध्यमावरवीं माहिती दिली। मन की बात कार्यावळ ही प्रेरणा स्त्रोत जावन आसा, जी देशांतल्यो उर्बा दिवपी काणयो पुराय संवसारा मुखार दवरता आनी नागरिकांक देशाच्या उदरगतीत योगदान करपाक प्रेरीत करता, अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या हस्तुकी आयज जागर संविधानाचा या विशयावेल्या मोहिमेचे उक्तावण जाले। स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिल्ल्या शहीदांची याद या मोहिमेंतल्यान जावची अशी आस्त तांणी हे वेळार उक्तायली। ही मोहीम तरण्या पिळगेक आपले हक्क आणि कर्तव्य हांची जाणविकाय करून दिवपा खातीर उपेगी थारतली, अशें तांणी म्हळें। आज का जब परिदृश्य देखता हूं, मेरे मन में चिंता है। आप और हम सबको चिंतन की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है। हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े मंदिरों को इस प्रकार से कैसे ध्वस्त करने का सोच सकते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि जब ऐसा अभियान होगा, हर नागरिक के मन में एक भावना आएगी कि जब मैं अपने प्रतिनिधि को विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा, राज्यसभा में भेजता हूं, तो मेरे मन में एक विचार है उसको वोट देते समय कि वो संविधान निर्माताओं की आत्मा को दुखी नहीं करेगा, वो देश के हित की सोचेगा, राजनीति से ऊपर उठेगा, व्यक्तिगत हित को दरकिनार कर देगा, अपने दायित्व से, अपने मूल दायित्व से कभी नहीं हटेगा। आज आप और हमको चिंता की बात है, चिंतन की आवश्यकता है। देशात शांततायेचे वातावरण तिगोवन दवरपाक राष्ट्रहित महत्वाचे आसा। प्रजासत्ताक स्थापणुकेचो हो मूळ हेत जावन आसा, ते खातीर दरेक मनशान भारतीय संविधानाचो आदर राखूंक जाय, अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगले। संविधान की मूल भावना का आदर करें, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, संविधान को सर्वोपरि रखें, राष्ट्रवाद को अपना धर्म समझें, भारतीयता को अपनी पहचान बनाएं।
आपको मैं दो बातें खास तौर से बताना चाहता हूं। संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय करीब 10 साल पहले लिया गया, ताकि याद रहे हमारे नवयुवकों को, नवयुवतियों को, कि आजादी आसानी से नहीं मिली थी। People made their supreme sacrifice to give us freedom. संविधान दिवस 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आयज चंदीगड हांगा 6वी बसका जाली। या बसकेत सकारात्मक चर्चा जाल्ल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगले। मात ह्या बसकेत तोडगो मेळूंक नाशिल्ल्यान 19 मार्चाक परत बसका जातली अशें तांणी सांगले। किमान दराची हमी आनी हे मागण्या सयत फाटल्या वर्सासावन हरियाणा आणि पंजाब शिमेचेर शेतकऱ्यांचो व्हड प्रमाणात निषेध सुरू आसा। हाचेर तोडगो काडपा खातीर केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमदी चर्चा सुरू आसा। भारताची घटमूट आर्थीक धोरणां आणि गतीन जावपी उदरगत देशात खुबश्यो संधी उपलब्ध करतात अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आणि सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी म्हळां। ते आयज दिल्ली विश्वविद्यालय श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्साच्या लिटरेचर फेस्टिवलात वांटेकार जाले। भारत आयज $4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जाल्या, जाणी ब्रिटनाक लेगीत फाटीं घातला अशें मंत्री पुरी हांणी सांगले। To go out at this point when your own country is becoming a developed country and giving you those opportunities. What is happening in places like Punjab? We have lost an entire generation, partly due to drugs and partly by this everybody wanting to send their kids out. There's human trafficking which takes place. All this other place. Why do they want to go abroad? And the guys who are going to educational institutions which are actually only certification shops, where they get something and then they work as truck drivers, they can do very well. But highly educated graduates, postgraduates, they're left in the lurch. दिल्लीच्या नवनिर्वाचित विधानसभेचे 3 दिसाचे अधिवेशन फाल्याच्यान सुरू जाता। फाल्यां पहिल्या दिसा नव्यान वेंचून आयिल्ल्या विधानसभा वांगड्यांक सोपूत दिवपाची कार्यावळ जातली आणि विधानसभा नव्या अध्यक्षपदा खातीर वेंचणूक जातली। दुसऱ्या दिसा दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सभागराक संबोधित करतले। तेच दिसा फाटल्या सरकाराच्या कार्यकाळात सीएजी म्हळ्यार कॅग नियाळ सभागरात दवरतले। मजगती राज्यपाल सक्सेना आणि आमदार अरविंदर सिंग लवली हांकां प्रोटेम स्पीकर म्हूण नियुक्त केला। तेच नव्या आमदारांक पद गुप्ततायेचो सोपूत दितले। दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आणि विरोधी आम आदमी पक्षाच्यो फुडारी आतिशी हांची विरोधी वांगड्यांनी सभागराचे फुडारी म्हूण निवड केल्या। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचो आयज समारोप जाता। ह्या संमेलनाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जाल्ले। मजगती काल दुसऱ्या दिसा ह्या संमेलनात वेगवेगळ्यो कार्यावळी, चर्चासत्रां, परिसंवाद संपन्न जाले। ह्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात बृहन महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचे जीवन आणि साहित्य ह्या विशयाचेर परिसंवाद आयोजित केल्लो। तातूंत गोंयचे नामनेचे पत्रकार आणि साहित्यीक मयुरेश वाटवे हांणी प्रतिनिधित्व केले। जे कार्यकर असतील तर ती सोडून जे महाराष्ट्राला फारसं माहीत नाही आणि मराठीचं जे योगदान आहे ते मी इथे उद्धृत करणार आहे। इतर कोणत्याही प्रदेशात जसे दर्या, डोंगर, नाले, पठारं आहेत तशी गोव्यातही आहेत, तिथेही घरं असतात। लोकांना असंही वाटतं की प्रत्येक गोवेकर सकाळी उठला की समुद्र किनाऱ्यावर जातो आणि गिटार वाजत बसतो। डुबा डुबा रहता हूँ मैं आंखों में तेरी। असंही नाही। गोव्यातील लोक काय म्हणतात ते गोवा लिहिलेलं टी शर्ट्स आणि हाफ पॅन्ट घालून फिरत नाहीत। गोवा खूप वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। सांस्कृतिकदृष्ट्या त्याचं महाराष्ट्राशी साधर्म्य असलं तरी सामाजिक, भौगोलिक आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या तो खूप वेगळा आहे। आज गोव्यात 80-85% हिंदू असले तरी त्याच्यावर ख्रिस्ती प्रभाव आहे। हे सर्व लोक अर्थात गुण्यागोविंदाने नातात एकमेकांच्या सणासमारंभात। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचो आयज समारोप जाता। संमेलन अध्यक्ष डॉक्टर तारा भवाळकर हांणी काल जाल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी काल उक्तावण जाल्ल्या ह्या साहित्य संमेलनाचो
समारोप महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हजेरीत जाता। या कार्यावळीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राजभाषा मंत्री उदय सामंत हेवूय वांटेकार जातात। शुक्रारच्यान सुरू जाल्ल्या या संमेलनात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे फुडारी तसेच मराठी साहित्यीक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्यात। फुडल्या संमेलना खातीर आयज सांजे उसरा बसका जाता। फुडले संमेलन घेवपा खातीर गोंया सयत 4 सुवातेवेल्यान प्रस्ताव आयिल्ल्याची माहिती संमेलनाच्या सुत्रांनी दिल्या। गोंय पर्यटन खात्याच्या वतीन पर्वरे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीण आणि पराक्रमाच्या आदाराचेर शिवशाही या महानाट्याचे आयोजन केले। 150 कलाकारांनी हातूंत वांटो घेवन शिवशाही महानाट्य फिरत्या रंगमाचयेर सादर केले। स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम अभिनेतो शंतनू मोघे हांणी शिवाजी महाराजांची जाल्यार राजमाता जिजाबाई हिची भूमिका नामनेच्यो अभिनेत्री अलका कुबल हांणी साकारली। पळोवया या महानाट्याची झलक। कोटेश्वर मंदिराचा आपण जीर्णोद्धार केला महाराज। आताच काही दिवसांपूर्वी किल्ले रायगडावर पवित्र मंगल मंत्र घोषात तुमचा राज्याभिषेक झाला। ध्वजगजराज दुमदुभी विराजित छत्रपती झालात आपण आणि उसंतही न घेता गोमांतकाकडे दौडला। गोकर्ण महाबळेश्वराचे दर्शन घेऊन पारतंत्र्यात अडकलेल्या सप्तकोटेश्वरास मुक्त केले। पुन्हा सनातनी भगवा ध्वज या सागरी किनारपट्टीवर फडकवला आणि तुमच्या या थोर हातांनी सप्तकोटेश्वरावर अभिषेकाची धार धरली। बस यावर काय हवे महाराज। या गोमांतकाचा नागरिक आणि ब्रह्मवृंदांचा प्रतिनिधी म्हणून आम्ही सदैव आपल्या ऋणात राहू महाराज। पण ज्या वेळी हिमालयावर आक्रमण झाली त्या वेळी त्याच्या रक्षणासाठी सह्याद्री उभा राहिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केरळ एर्नाकुलमांतल्या अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या खासा बायलां खातीरच्या मुक्त घर नर्मदा अनुग्रहाक भेट दिली। हे वेळार तांणी थंयच्या थळावे कर्मचारी आनी हेरां कडेन संवाद साधलो। मानव सेवा माधव सेवा या प्रेरणादायक बोधवाक्याच्या आदारान मार्गदर्शन करत अनुग्रह चॅरिटेबल ट्रस्टान समाजसेवेच्या मळार केल्ल्या उल्लेखनीय यत्नांची मुखेलमंत्र्यांनी तोखणाय केली। ट्रस्टामार्फत केरळातल्या कोंकणी जीएसबी समाजा वांगडाच हेर लोकांची सेवा जावची अशें म्हणत मुखेलमंत्र्यांनी परबी भेटयली। मजगतीं सांजे उसरा मुखेलमंत्री सावंत हांणी कोचींतल्या श्री तिरुमाला देवास्वम देवळांत वचून दर्शन घेतलें। तशेंच केरळांत रावपी मूळ गोमंतकीयां वांगडाय तांणी संवाद साधलो। उत्तर प्रदेशात प्रयागराज हांगा सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळाव्यात त्रिवेणी संगमाचेर भाविकांची उफाट गर्दी अजूनय सुरूच आसा। आता मेरेन 60 कोटी 74 लाखा परस अधिक भाविकांनी पवित्र गंगा स्नान करून या संधीचो लाव घेतला। देश आणि विदेशातले भाविकांचे लोंढे येत आसात। काल एका दिसात 1 कोटी 43 लाख भाविकांनी पवित्र गंगा स्नान केले। गोंयांतल्यान लेगीत व्हडा प्रमाणात लोक ह्या पवित्र पर्वात वांटो घेवपा खातीर प्रयागराजात गेल्यात। राज्य सरकारान मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा येवजणे खाला कांय रेल्वे गाडयो सोडल्यात। तातूंतल्या प्रवासात आशिल्ल्या गोंयकार भाविकांनी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 119व्या मन की बात कार्यावळीचो आस्वाद घेतलो। अमेरिकेतल्या आंतरराष्ट्रीय विकास एजन्सी म्हळ्यार USAID या एजन्सीन भारतातल्या कांय उदरगतीच्या प्रकल्पांक अर्थीक सहकार्य दिवपाक जाल्ल्या वादाचेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी प्रतिक्रिया उक्तायल्या। अमेरिकेतल्या ट्रंप प्रशासनान जारी केल्ले निर्देश हुस्को करपासारखे आसात आणि सरकार ताची चौकशी करता अशें तांणी म्हळें। दिल्ली विश्वविद्यालयातल्या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या संस्थेत आयोजीत केल्ल्या साहित्य महोत्सवा मजगतीं ते उलयताले। Some information has been put out there by the Trump administration people, and obviously that is concerning. It would suggest that there are activities whose which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government we are looking into it because such organizations have an obligation to report. And my sense is, the facts will come out. Now, I read saying, so and so dealt with USAID or so and so. Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically. But USAID was allowed here in good faith.
समेस्त मनीसतीक नितळसाणीचो संदेश दिवपी व्हड समाज सुधारक कर्मयोगी संत गाडगे बाबा हांची आज जयंती। 20व्या शेंकड्यात समाज सुदारपाच्या चळवळीत संत गाडगे बाबा हांचे मोलादीक योगदान आसा। नितळसाणीचे व्रत हातात घेवन गावागावांत वचून तांणी नितळसाणीचे महत्व भौसाक पटोवन दिले। समाजांतल्यो वायट चाली रिती परंपरा अज्ञान अंधश्रद्धा आणि बुरशेपणा पयस करचे खातीर तांणी कीर्तनाच्या माध्यमांतल्यान लोकजागृती केली। देवा धर्माच्या नांवा सकयल प्राण्यांची हत्या करूं नाका, तशेंच जातीभेद आणि अस्पृश्यता पाळूं नाकात अशें सांगत देव फातरात ना मनशात आसा अशें लोकांचे मनात घातले। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संत गाडगे बाबा हांकां फुलांचो हार घालून अभिवादन केले। ICC चॅम्पियन चषक क्रिकेट सर्तीत आयज पारंपारीक प्रतिस्पर्धी आशिल्ल्या भारत आणि पाकिस्तान या पंगडां दुबळट खेळ सुरू आसा। पाकिस्तान पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी सुरू केल्या। निमणी खबर हातात आयली तेन्ना पाकिस्तानान 242 धांवड्यांची मोख भारता मुखार दवरल्या। या सर्तींतलो बांगलादेशा आड जाल्लो पयलो सामनो भारतान जिखला, जाल्यार पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडा मदीं जाल्ल्या खेळात पाकिस्तान पंगडाक हार खावची पडिल्ली। ताका लागून उपांत्य फेरयेत सुवात मेळोवपा खातीर दोनूय पंगडांक आयचो सामनो म्हत्वाचो आसा। मजगतीं काल लाहोरात जाल्ल्या खेळात ऑस्ट्रेलियान इंग्लंडाचेर 5 गडे राखून इतिहासीक जैत जोडले। आणि आता नदर मारया आयच्या तापमानाचेर। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 34.5°C जाल्यार उण्यात उणें तापमान 25.5°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। सगळ्यां खातीर बरी भलायकी ही केंद्र सरकाराची आसा मोख। मध्य प्रदेशात बागेश्वर धाम आरोग्य केंद्राच्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उतर। मन की बात कार्यावळीच्या 119व्या भागात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेगवेगळ्या विशयांचेर साधलो संवाद। भारत शक्तिशाली आणि समृद्ध करपा खातीर बायलांचे मोलादीक योगदान प्रधानमंत्री। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केरळात घेतलो मन की बात कार्यावळीत वांटो। तिरुमला देवळाक लेगीत दिली भेट। नवी दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात गोंयच्या साहित्यिकांनी घेतलो वांटो। आयज जाता संमेलनाचो समारोप। आणि खेळात क्रिकेट दुबयत सुरू आशिल्ल्या ICC चॅम्पियन चषक क्रिकेट सर्तीत भारत झुजता पाकिस्ताना आड। पाकिस्तानान भारता मुखार दवरल्या 242 धांवड्यांची मोख। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही ते पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।